بله گیر پدرسن نونری تایبت این توین یگرتی با سوریه گلک آلوزیان کل سوریه تنجیاندن ده انجمن آسایشان هف دولتی تا آنی نزمان مجاره گلک گرنگ بیگومان رباندنا زاروکان لروجاوای کردستانی بو و روشیم دی لگل فرهاد اوسور و بره تورا رست سوریش بو مافین مروی جباجار آخن ای آلمانی بگرنده سلاو بو تکه فرهاد هيك فرهاد قال لك علوزي بيجومان لسوريا هنا يعني تبعية سوريا يعني اشترى بيجم او دفرين كود بند سلاطة رژیمی دنه ایگود بند سلاطة اوپوزیونی دنه لی هر وها ایگود بند سلاطة ریوبریا خو سردنه پدرسند بیجی زاروک لروجاوای کردستانی تینه رواندن و مجاری هون وکا تورار رست شواد نرخینین دست پیکی دوی درباره ده نرخاندن آده بکر. سلام ورئيس اشترف تماشاغان نجم هوستي هجا براستی گوتنا و تقديماوي أبي حاطاويش مجلس الأمن أم تشكي قلك ما زندبين قلك قرين دبين بقو يكم جار أف موضوعات طرح كرين دي مجلس الأمن دي براستي أبي بيشتي جهودك بيرابو أنا رفض ياما في مرابع أف جهودا أف تقريبا ما حكيت بيرابو تواصل مكتبة بيدرسون كرين فيديوهات جهان مكتبة بيدرسون دريا شبكات تورا رصد ربو وأبيع داخوازا ما بو براستي داخوازا ما بتايبتي بو بيدرسون بو براستي بريا دهروجا ما أب داخواز مكتبة بيدرسون كر ما وقت توصيات كي مجي خص إنه وقت تصريحك وقت إحاطة كراكج مجلس الأمر لسر موضوع زاروكا بسكنوا قرتنا وان ورفعنا وان المناطق شمال شرق سوريا بسكن جبرقوا أض موضوع دم داويد زيد ترقوا حتى آنها يعني شبكة رصد هردو مهي داوي تورا رصد تقريبا 11 زاروكا وثق عندنا هاتين قرتين بتواصل مع المعلومات وان كرنن اب دشتانا ما قشتك ام حادثاتنا اب تشتيز مر هاتين قوتن ما قشتك رادستي اوفيس بيدرسون كرن ومن انا بس رادستي اوفيسر بيدرسون كرن دمك برني زيك جيوب مكتبه مفوضيه يا مكتبه الامم المتحده واجي تواصل مركز دريا مكتبه بيدرسون بريا حفتيه كير وأوجي أنا دا وقت داخوانية خوا إن دا بياكلن روزي بيش نيزيكه. بله. كي فرهاد نها لجور آگاه داريامه تورا رست بخواه راپوره کی گلک برفره لسر وشاره واندنا زارو کان روجاوای کردستانی کریه پشتی کو د انجمن آسایش ده اف مجار هات آخافتن آگاه داری هاتن دان الگورا بحوریا و بکا تورا رست کارگریه کی باندوره که ارینی لسر وی روشی دکاری بکه کو اف رواندن بین سکناندن يعني تشاوادي بينا ام بهيفين بشتي اف ضغوطات بين كر ام بهيفين هاجر ني سكناندي كيم بفيسبرغ دما داويد پر زيده بونن تشكي نيجي هي مستبريا سيرو جاده وقت اوفيسا جير بيدرسون امريكانا جرمنشتن موضوع طرح كرنسي امريكانا جي صوص دانن انه صار في موضوعي بسكنين وكاربن في موضوعي بسكنين هاجر ناي سكنان ام هيفيني يعني كين بكن وان شاء الله روجي بيج دي وقت بيترنا ضغوطات ام بكن دريا اوفيس الامم المتحده جفات عمل جنيفي مهان هذا ان شاء الله كيف فرهاد نها أفكارك تورا رسكو وكري براسي كارا جلق رينج جبركو رواندنا زاروكان يعني كارا كيل ديجي مروفاهية يقول الديجي وبيمانين كو حسده بنتوين يقرتي لتوزاني لجنيفي حسده بنتوين يقرتي لسر رواندنا زاروكان بكارانينا زاروكان دشرده بيمان إمزاكر قوية كي ناكن انها اوري خستنا كو وان زارو كان دريفيني نابي بي بحورتكم تفقرا جوانين سر بخوية تشتكي وساي تفقرا جوانين شورشكر يعني او تفقر القرى بحوريات
پشتی وی روشه جالی هسته و به جالی ری و بریا خسر و به افکاری وی ناوی بکفنه بن کنترل که ده و تسیره که بکن تچاواد بینی؟ براستی ام دبینین و مج امریکانش داخواست کرد و مج اوفیسا گلپیدروس هیچ ما داخواست کرد هگر ضغوطات امریکانا چه نبه و مسئولین امریکانا برپرس امریکانا چه نبه لسر وی منظمات جوان شورشگر براستی حسد و قصد نکارن سیطره سر وی هزی بکن بلکو اف هز بریاری خو راست براست نجوان دستین بریاری وان سر بخوانش قندیل دستین براستی و اف داخواست اوفيسا بيدرسون كرن وامريكانا جيما كرن براستي امسر بموضوع خوش ساكنين ان شاء الله امريكانا صوص دانن سر بموضوع ساكنين يعني قالك باشا كيف فرهاد نها نوچه که قالك نوية بيگومان يعني ديارك و ديالوغا كردي دكاره ديسا دست بي بك هم مظلوم عبد پیامین ارینید وی روشیده دان پیش ساعته که هف پیونامه لکردستان 24 به پیوداری انک سیره جی هبو اوشی ارینی دبینن گر دیالوگا کردی لروجاوای کردستانی بچافنیریا هزی نافنتوی دست پی بکه دکاری دوی روشیده رولکی ارینی بتایبت جی دمجارا رواندن آزارو کانده ریگریه لی بکی تشاواد بینه که کیف رهات؟ ما مستا ابدا خواجي براسي ام سرجي سكنين اجبرجو اوفيسا بيدرسون ديسا جمارجي قوتن دريا مهكيد انه امريكانا جوار قوتن انه نديالوغا كردي ديسا دس بيبك وقت بيجي اتفاقية كد بينا نابرا بيانك وانا كسيبك جمار قوتن يعني تأثير اوي للسر صاحات كردي الرجاوية سوري هبه ياتنا بمجموعة قوج مقو ام هیوین اب دیالوگ بری دست بی بکه گرتیان سیاسی بین بردان زارو که خطفا زارو که احاطن گرتن برای مظلوم عبد السر بسکن بری گشی بازارو که بگن مالباتی وان بازارو که حد کیش گرتنا بازارو که دینن و امریکان جی بدوگوتات امریکان جی که بری گشی بازارو که وگرینن بازارو که حد کیش گرتنا بازارو که دینن و اب گرتیان سیاسی بین بردان داویه اف دیالوگ دست پیون گلکی باش و نتأثیرک ایجابی سر صحاب کردی هم براستی. سپاس بوده که فرهاد و سوریه و بری تورارستا سوریه جبو مافین مروفی جا آخن آلمانیا ایل گلمه.